몸된 교회 가운데 거하게 해주심을 감사드립니다. Биднийг аварч өгөө залуу насанд маань бурхан та өөрийн бий болсон чуулган дотроо байлган өгч байгаа талархаж байна. 이 시간 우리 가운데 함께 계심을 믿습니다. Энэ цагт бид бүгдийн донд хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. 우리가 언제나 하나님 앞에 있음 또한 잘 알고 있습니다. Бид хизээд бурхан таны өмнө байгаа гэдгээ мөн сайн мэдэх үлээ. 하나님 보시기에 합당한 모습으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан таныг харахад зохистой дүр төрхөөр амьдрахад та туслаарай. 이 세상에 죄악되고 헛된 것들이 우리의 마음과 생활 속에 들어오지 않도록 지켜주시옵소서. Энэ дэлхийн хорон муу гимнүгэл зүйлс бидний дотор орж ирэхгүй байхад та сахин хамгаалж өгөөрэй. 말씀의 물로 늘 우리를 깨끗하게 씻어 주시옵소서. Үгийнхээ усаар биднийг үргэлж цэвэрлэн угааж өгөөрэй. 오늘 이 시간 우리가 데살로니가 전서를 통해 하나님의 교훈을 배우고자 합니다. Өнөөдөр энэ цагт 1-р Тесалоник номоор дамжуулан бурхан таны сургамжийг сурах гэж байна. 그 옛날 데살로니가 교회를 하나님께서 사랑하신 것을 우리로 깨닫게 해 주시옵소서. Тэрхүү эрт дээр үед бурхан та Тесалоник чуулганыг хайрласныг бидэнд ухааруулж өгөөрэй. 우리 또한 하나님 앞에서 데살로니가 교회처럼 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. Бид ч мөн бурхан таны өмнө Тесалоник чуулган шиг амьдарч чадгаад туслаарай. 이제 차강사르가 가까이 오고 있습니다. Одоо цагаан сар улам ойртож байна. 우리가 어떠한 모습으로 사랑하는 사람들 앞에 보여지게 될지 준비하게 해 주시옵소서. Бид бүхэн ямар дүр төрхөөр хайртай хүмүүсийнхээ өмнө байх ёстойг та ухааруулж өгөөрэй. 복음을 전하기에 합당한 모습이 되게 해 주시옵소서. Сайн мэдээг тараахад зохистой дүр төрхтэй байлгаж өгөөрэй. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 데살로니가 전서 3장입니다. Библийн 1-р Тесалоник 3 байна. 데살로니가 전서 3장 1-р Тесалоник 3 8절입니다. 3-ын 8. 8절 한 절만 같이 읽도록 하겠습니다. За хамтдаа уншийе. Хэрв та нар эзний дотор бат зогсвоос эдүүгээ бид амьд байна. 오늘 데살로니가 전서에 대한 간단한 말씀을 전해드리려고 합니다. Өнөөдөр 1-р Тесалоникийн талаар товчхон үгээс хуваалцах гэж байна. 이 데살로니가 교회는 아주 모범적인 교회라고 할 수가 있습니다. Тэгэхээр Тесалоник чуулганыг маш үлгэр жишээ чуулган гэж хэлж болно. 그런데 데살로니가에 보낸 이 편지는 우리 모든 교회 또 우리 각 사람에게 보내신 하나님의 말씀이 맞습니다. Тэгэхээр Тесалоник чуулганд илгээсэн энэхүү загтал нь бүхий л чуулган, бүхий л итгэгч нарт бид бүгдэд илгээсэн Бурхны үг бол мөн байна. 많은 시간을 사용할 수 없으니까요. 말씀을 드리도록 하겠습니다. За шууд үгийнхаа хэсгээс хуваалцъя. 여기 지금 읽은 말씀에 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. Тэгэхээр 8 дугаар ишлэлээр хэрв та нар эзний дотор бат зогсоос эдүүгээ бид амьд байна. 그러니까 바울 사도는 데살로니가 교회를 이렇게 위해서 기도하면서 항상 염려가 됐던 겁니다. Тэгэхээр Элч Паул Тесалоник чуулганы төлөө залбирангаа үргэлж санаанд зовниж байсан бахан. 너무도 연약한 교회입니다. Маш сулдаарай чуулган. 많은 말씀을 가르쳐 주지를 못했어요. Тэр маш их үгийг заан өгч чадаагүй байгаа. 그런데 그래서 디모데를 보냈어요. За тийм учраас Тимотиг илгээсэн. 근데 디모데가 갔다 와서 전해주는데 데살로니가 성도들이 그 신앙을 믿음을 굳게 지키고 있는 겁니다. Тэгээ Тимот явж ирээд хэлэхдээ Тесалоник чуулганы анхан дүүс нар итгэлээ маш бат сахиж байна. 그러니까 이제 바울이 이제는 내가 좀 그 걱정을 안 해도 되겠다. 그런 말을 한 겁니다. Тэгээд тэр үедээ Элч Паул одоо би нэг санаа амар байж болох нэ гэж хэлсэн бахан. 데살로니가에서 전해온 그 소식에 바울의 마음이 위로를 받고
기쁨을 얻게 된 겁니다. Тэгэхээр Тесалоникоос ирсэн мэдээг нь сонсонгоо Илч Паулын зүрх сэтгэл баяр хөөр тайтгарал болсон байна. 그래서 데살로니가 전서는 바울의 그 기쁨과 감사의 마음을 데살로니가에 다시 보낸 내용이라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр 1-р Тесалоник ном нь Илч Паул өөрийнхөө баярлаж талархсан зүрх сэтгэлээ илэрхийлэн илгээсэн захидал гэж хэлж болно. 자, 데살로니가 전서는 서신서 중에 제일 먼저 기록된 서신서라고 할 수 있습니다. Тесалоник ном нь захидлаар бичигдсэн номнуудын хамгийн ихэнд бичигдсэн ном гэж хэлж болно. 그러니까 바울이 기록한 14권의 서신서가 있죠. Тэгэхээр Илч Паулийн бичсэн 14 захидлын ном байгаа тийм үү? 그중에 가장 먼저 기록한 서신서라고 할 서신서입니다. Тэгээ тэр дундаасаа хамгийн ихэнд бичигдсэн захидлын ном байна. AD 51년경 사도 바울이 기록한 겁니다. Тэгэхээр манай эртний 51 оны үед Илч Паул бичсэн байна. 2차 전도 여행 중이었죠. Тэр хоёр дахь сайн мэдээний аян байсан. 그중에 고린도에서 데살로니가 교회로 이제 보낸 편지입니다. Тэр үед Коринтод байхдаа Тесалоник чуулганараа илгээсэн захидал байгаа. 그래서 이 데살로니가라는 그 지역은 그 빌립보의 좀 남쪽에 있습니다. Тэгэхээр 빌립보에. Тесалоник гэдэг газар нь өөрөө Филиппоёс жоохон өмнөд зүгт байдаг. 우리 사도행전을 읽어보면은 빌립보에서는 회당에 가지 않았다라고 돼 있어요. Тэгэхээр Үйлс номыг уншаад үзэх юм бол Филиппогоос одоо тэр зөвлөл рүү явдаггүй, синагог руу явдаггүй байваа гэсэн байгаа. 그러니까 유대인들이 모이던 회당이 빌립보에는 없었어요. Тэгэхээр юудэчүүдийн цугладаг байсан тэр синагог нь Филиппойд байдаггүй байсан. 있었으면 바울은 먼저 회당으로 찾아가는 거예요. Тэгэхээр мэдээж байсан бол Илч Паул төрүүлээд яваад очих байсан. 근데 이제 빌립보에는 회당이 없기 때문에 기도할 곳을 찾다가 자주장사 루디아를 만나서 복음을 전하게 된 겁니다. Тийм учраас тэнд нь зөвлөл байхгүй байсан учраас Илч Паул одоо нөгөө майланган торог зардаг, худалдаалдаг Людиаг хайж очингоо тэнд залбирдаг байсан байна. 그 말씀 속에서 우리가 바울이 얼마나 기도를 했는지를 알 수 있죠. Тэгэхээр тэр үгэн дээрээс бид нэр Илч Паул хичнээн их залбирдаг байсан бэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 그러니까 바울은 우리가 생각할 때는 그냥 하나님과 직통으로 연결되는 사람 같잖아요. Тэгэхээр Паул гэж бодох юм бол бидний бодлороо шууд л бурхантай ингээл харилцдаг хүн шиг ингээд санагддаг штеп. 그런데 바울은 기도할 곳을 찾은 거야. Гэхдээ Илч Паул залбирах газараа ирэн хайж байгаа. 방해받지 않고 하나님께 온 마음으로 기도할 수 있는 곳을 찾았던 겁니다. Ямар цаад бэрхшээлгүйгээр бүх зүрх сэтгэлээрээ бурхан залбирч болох газрыг хайдаг байсан байна. 그러니까 초대교회 때는 정말 기도에 힘썼던 거에 분명합니다. Тэгэхээр анхны чуулганы үед бол үнэхээр энэ залбиралд хүчээд ажилладаг байсан гэдэг нь бол маш тодорхой байгаа. 왜냐하면 예수님이 12 제자에게 기도하는 모습을 계속 보여준 거예요. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр Есүс 12 шавьдаа залбирч байгаа дүр төрхөө тасралтгүй харуулсан. 예수님은 진짜 기도하실 필요가 없는 분이잖아. Есүсийн хувьд бол бүр үнэхээр залбирах шаардлагагүй нэгэн шүү дээ, тийм үү? 그분이 우리의 모든 기도를 들으시는 분인데 그분이 기도하는 모습을 보여준 겁니다. Тэгээ бидний бүх залбирлыг сонсдог нэгэн хэрнээ залбирж байгаа дүр төрхийг харуулсан байгаа. 그러니까 12사도는 물론 가룟 유다가 나중에 빠지지만은 12사도는 끊임없이 기도를 했던 거예요. Тэгэхээр 12 элчнэр тэр дундаас Искариотын Юдасан дараа нь хасагддаг ч гэсэн эдгээр шавнар нь тасралтгүй залбирдаг байсан байгаа. 자, 그건 나중에 기회 되면 또 말씀드리겠습니다. Дараа нь цаг боломж болвол түүний талаар хэлж өгнө. 사도행전 17장으로 가보겠습니다. Үйлс 17 дээр очие. 사도행전 17장 Үйлс 17 이제 17장 1절입니다. 17-гийн 1. 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라. Тэд Амфипол Аполлоныг дайрч Тесалоник хотод хурж ирэв. Тэнд юдэчүүдийн синагог байдаг байв. 자, 그러니까
빌립보에는 이 그 시나고그가 회당이 없었어요. Тэгэхээр Филиппойд болохоор энэ юдэчүүдийн синагог байдаггүй байсан байгаа. 작은 도시라는 거지. Гэр энэ жижигхэн хот гэсэн үг. 근데 데살로니가에는 회당이 있었어요. Тесалоникт бол энэ синагог байсан. 그러니까 흩어져 있는 유대인들이 모여서 회당을 만들어 놓고 성경을 외우고 기도하는 곳이 있었던 거예요. Тэр тархсан байсан юдэчүүд цуглараад Библийг сураад залбирч байсан бахан. 그리고 이제 10절에 보겠습니다. За 10-ыг харъя. 밤에 형제들이 바울과 신라를 베레아로 보내니 유대인의 회당에 들어가니라 돼 있죠. Ах トゥ ус шөнөөр Паул Силас нарыг Берой руу тэр дайруу явуулжээ. Тэнд очиод тэд юдэчүүдийн синагогт оров. 그러니까 베레아도 이제 회당이 있으니까 좀 규모가 있는 도시였던 거예요. Тэгэхээр энэ Берой гэж байгаа нь ч гэсэн синагог байсан гэдэг чинь бас жоохон том хэмжээний газар байсан гэсэн үг. 그리고 16절에도 За тэгээд 16 дээр 아덴에 왔죠. 아덴에. Афинд ирсэн байна. 아테네. 그리고 17절에 Тэгээд 17 дээр 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 이렇게 변론을 했다 이 말입니다. За тэгээд 17 дээр нь синагогт юдэчүүд болоод одоо бурханд итгэдэг тэдгэр хүмүүс одоо уулзсан бахан. 그러니까 이 아테네, 베레아, 데살로니가는 규모가 있는 도시예요. Тэгэхээр энэ хүү Афен, Перио гэдэг эдгээр газрууд нь жоохон том газрууд байна. 약 20만 정도가 그 당시 데살로니가에 살았다고 말합니다. Тэгэхээр тэр тухайн үед болохоор 200 мянга орчим хүмүүс одоо Тесалоникт амьдарч байсан гэж байгаа. 그러니까 뭐 몽골에 20만이면 울란바토르 다음이잖아요. Тэгэхээр одоо 200 мянган хүн амтай гэх юм бол Улаанбаатарын дараагаар орох хот болж таарна Монгол тийм ээ. 옛날에는 이 20만이면은 엄청나게 큰 많은 사람들이 사는 도시가 되는 겁니다. Тэгэхээр дээр үед бол 200 мянган хүн гэдэг чинь маш их хүн амтай хот нь бол тооцогддог байсан 제 байна. 2차 전도 여행은 사도행전 15장 마지막에 시작을 합니다. Тэгэхээр 2 дугаар дайн нь Үйлс 15 дээрээс ингээд гарч байгаа. 그리고 16장부터 이제 제 2차 전도 여행이 시작되죠. Тэгээ 16-аас эхлээд 2 дахь ингээд сайн мэдээний аян эхэлж байгаа. 그리고 이제 빌립보로 가서 이제 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라는 환상을 보고 이제 마케도냐 곧 그리스 땅으로 건너간 겁니다. За тэгээ Филиппоёсоо Македон руу очиж бидэнд туслаараа гэ Грекийн газар нутгийг гатлаад ингээ гараа явж байгаа. 그리고 제일 먼저 이제 빌립보로 갔는데 Тэгээ хамгийн эхлээд Филиппоёд ингээ очсон. 거기서 루디아의 가족이 구원을 받고 Тэнд Людиагийн гэр бүл аврагдаж 그리고 감옥에 갇혔을 때 이 간수장의 가족들이 구원을 받죠. за тэгээд шоронд хоригдсон байх үед нь нөгөө нэг шоронгийн хуйгийн гэр бүлийнхэн аврагддаг байгаа. 그리고서 이제 빌립보를 떠나게 됩니다. За тэгээд Филиппоёс ингээ явдаг. 그리고 데살로니가로 온 거죠. Тэгээд Тесалоник руу ирж байгаа. 데살로니가로 왔는데 거기까지 유대인들이 쫓아온 거야. Тэгэл Тесалоник руу иртэл тэнд хүртэл юдэчүүд ингээ дагаад ирсэн байна. 그러니까 이 데살로니가 있는 유대인들과 또 빌립보의 소문을 듣고서 이제 바울과 그 일행들 바울과 실라 디모데를 이제 막 핍박을 하고 쫓아낸 겁니다. Тэгэхээр нөгөө Тесалоникт байсан юдэчүүд Филиппоёс ингээ хөөж ирсэн юдэчүүд бүгд ирээд Паул болоод Силас, Тимотед нарыг ингээ хавчиж өгдө эхэлсэн байгаа. 그러니까 더 전도하고 싶어도 할 수가 없었던 거예요. Тэгэхээр илүү сайн мэдээ тараахыг хүссэн ч боломжгүй болж ирсэн байна. 그리고 17장 2절입니다. Тэгээд 17-гийн 2. 사도행전 17장 2절입니다. 17-гийн 2. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Паул занснараа тэдэн дээр очиж 3 амралтын өдөр тэдэнд бичвэрээс ухуулжээ. 새 안식일 다시 말해서 3주 동안 그 성경을 말씀을 전했던 거예요. 3 амралтын өдөр буюу одоо тэр 3 өдрийн хугацаанд сайн мэдээ тараасан бахан. 3주를 전도하고 바울은 또 피해야 되는 거야. Тэгээ 3 хоног тараачаад Паул 3-7 хоног гэсэн үг амралтын өдөр 왜냐하면 гэж. 유대인들이 5절에 보면 유대인들이 시기해서 이제 바울을 쫓아낸 겁니다. Тэгээд Паул явсан бахан. Яагаад гэхээр тав дээр гарч байгаа юдэчүүд одоо их атаархаж Паулд эхэлсэн учраас. 그래서 베레아로 가게 되죠. За тэгээд Перо руу явж байгаа. 베레아로 왔는데도 또 데살로니가 있는 유대인들이 와서
바울을 또 방해하는 겁니다. Тэгээ период ирээ Бэжэтэл Тесалоникод байсан евдээчүүд дахиад дагаад ирээд Паул цаад хийдэг. 예, 그래서 또 피하게 돼서 아테네로 간 거예요. Тэгээ зүгтаж явангаа Афинд ирж байгаа. 예, 자, 이 그리스라는 나라가 이렇게 돼 있어요. Тэгэхээр Грек гэдэг улс маань ингэ байж байгаа юм 예, хэлбэртэй. 북쪽에 빌립보가 있고 그 밑으로 데살로니가, 베레아, 아테네 그리고 맨 밑에 이제 고린도가 있는 겁니다. Тэгэхээр Филиппоёс ахуулаад Тесалоник, Афин, 베레아, Перио тэгээд Атене. хамгийн доор нь Коринт чуулган байгаа хан. 예, 그게 계속 쫓겨갔던 거예요. Тэгэхээр ерөөсөө ингэж хөөгдөд явсан гэсэн үг. 그러니까 3주밖에 전도 못했으니까 걱정이 될 거 아니야. Тэгэхээр чи 3-7 хоног л сайн мэдээг тараасан учраас маш их санаа зовж таарна штэ тийм үү? 그래서 디모데를 보냅니다. Тэгээд Тимотиг явуулдаг. 디모데를 보냈는데 디모데가 아테네로 돌아왔어. Тэгээд Тимотиг илгээсэн чинь Тимот болохоор Афин руу эргээд ирсэн байна. 근데 아주 기쁜 소식을 갖고 왔죠. Гэхдээ маш баярт мэдээг авчирсан тийм ээ. 데살로니가의 그 3주밖에 말씀을 듣지 못했던 사람들이 그 믿음이 견고하게 지키고 있는 거예요, 믿음을. Тэгэхээр чи нөгөө Тесалоникт 3-7 хоног үгийг тараасан хэдий ч өнөө хүмүүс маань маш бат бөх итгэлээ сахиад амьдарч байсан 당연히 байна. 핍박이 있었습니다. Мэдээж энэ төрөд тавчлага байсан байгаа. 예, 그래서 데살로니가에 있는 성도들을 위해서 가장 중요한 내용들을 바울이 편지로 써서 보내게 된 겁니다. За тэгээд Тесалоник чуулганы итгэгчнэрт хамгийн чухал гэсэн зүйлсийг загтал болгон илгээж явуулдаг. 자, 이 3주간 전도했다는 걸 기억해야 돼요. Тэр 3-7 хоног сайн мэдээ тараасан гэдгийг санах хэрэгтэй шүү. 눈치 없는 누가 전화를 했네요. Энэ ямар мэдрэмжгүй хүн бэ? Залгаад ах энэ. 예, 그래서 이 데살로니가 교회의 신앙의 특징을 쭉 정리를 해드릴게요. За тэгэхээр Тесалоник чуулганы онцлогийг нь ингээд цэгцэлж хэлж өгье. 자, 첫 번째 신앙의 특징은 그들의 구원이 확실하다는 거예요. Тэр эхний итгэлийн амьдралынх нь онцлог тэдний аврал маш баттай байсан байна. 사실 저도 여기 몽골에 여러 번 이제 선교 팀을 이끌고 열흘씩 왔다 갔습니다. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн бас өмнө нь ингээд сайн мэдээний багаар хит хитэн удаа ингээд ирж очдөг байсан Монгол. 구원 받았다고 간증을 잘 해. За аврагдлаа гэж гэрчлэлээ маш сайхан ярьдаг. 감사하다고, Үнэхээр их 고맙다고, баярлалаа, 예, талархлаа. 정말 기쁘다고. Үнэхээр баяртай байна. 근데 이제 한국 돌아가면은 이 사람이 나오고 있을까 걱정이 되잖아요. Тэгээ би Солонгос руу буцахаараа нөгөө хүн ирж байгаа болов гэж санаа зовдөг. 그런 바울도 그런 거죠. Тэр Паулийн хувьд ч гэсэн яг тийм сэтгэл гэсэн үг тийм ээ. 3주밖에 전도를 못 했는데 3-7 хоног л сайн мэдээг 그 тараасан. 믿음을 지키고 있을까? Тэр итгэлээ сахиж байгаа болов 그런 걱정이 됐던 거예요. гэд санаа зовнсон байна. 근데 데살로니가 교회 성도들은 그 믿음이 확실했던 거야. Гэсэн чинь Тесалоник чуулганы итгэгчдийн итгэл нь маш баттай байсан 자, байна. 다시 데살로니가전서 1장 1-р Тесалоник 1, 5절입니다. 1-5. 4절 5절 읽어 드릴게요. За 4-5-ыг уншиж өгье. Бурхнаар хайрлагдсан ах トゥ нараа та нарын сонгогдсныг бид мэднэ. Учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр бус мөн хүч ба ариун сүнс дор бүрэн баталгаагаар отсон. Тэрчлэн бид та нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. 너희를 하나님이 택하신 걸 내가 알겠다라고 말하죠. Та нар бурхнаар сонгогдсныг бид мэднэ гэсэн байгаа биз? 왜? Яагаад? 그들이 믿음을 지키고 있는 걸 전에 들었거든. Тэдний итгэлээ сахиж байгааг нь өмнө нь сонссон байна. 믿음을 지키고 있다는 것이 하나님이 그들을 택했고 정말 구원받았다는 그 증거가 되는 거예요. Тэгэхээр итгэлээ сахисан гэдэг чинь бурхан тэднийг сонгосон гэдгийн тэр нотлохоо нь олж өгч байгаа хаа. 그리고 5절에 이 말씀을 한 거죠. Тэгээд 5 дээр ингэж хэлж. 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니다. Тэгэхээр бидний сайн мэдээ зөвхөн үгээр та нарт хүрсэн юм биш 자, ээ. 이 말을 들어보면은 말로만 복음을 들은 사람들도 있었어요. Тэгэхээр энэ үгнээс харах юм бол зөвхөн үгээр л сайн мэдээг сонссон хүмүүс байсан гэсэн үг. 정말 이 몽골 땅에 우리가 적어도 10,000명, 20,000명 이상은 복음을 전했을 거야. Тэгэхээр доор хаяж бид бүхэн ч гэсэн энэ Монгол тийм ээ 10,000 20,000 гаруй хүн сайн мэдээг тараасан байх. 그때 구원 받았다고 했던 사람들 모아 보면은
한 2만 명은 될 것 같아. Тэгэл аврагдсан гэж байгаа хүн 받았다는 예, 사람. 받았다고 한 аврагдсан гэж 사람들. байгаа хүмүүсийг нь одоо тоолох юм бол 20,000 орчим байгаа. 진짜 많았어요. Тэр маш их байсан. 예, 각 교회 선교팀이 갈 때마다 이제 집회를 듣고 구원 받았다고 했던 사람들 모으면 아마 진짜 10,000명, 20,000명 될 거야. Тэгэхээр сайн мэдээний багаар очоод сайн мэдээ тараагаа тэр дунд аврагдсан гэж хэлсэн хүмүүсийг бодоод үзэх юм бол одоо 10,000, 20,000 гаруй болцсон байгаа. 근데 그들 가운데 많은 사람들이 말로만 복음을 들은 거예요. Гэтэл тэдгээр хүмүүс дотроос зөвхөн үгээрээ сайн мэдээг сонссон хүмүүс ээ. 진짜 구원이 아니었던 거야. Жинхэнэ аврал биш. 우리가 그걸 어떻게 하는지 알아요? Үүнийг нь бид яаж мэддгийг мэдэх үү? 이 교회 안에도 아직 구원이 확실치 않은 사람들이 있잖아요. Тэр чуулган дотор ч гэсэн аврал нь баттай биш хүмүүс байдаг шүү дээ тийм 어떻게 ээ. 할까? Яаж мэдэх үү түүнийг? 저는 그럽니다. За би бол тэгдэг. 상습적으로 말씀 시간에 줘라. Ерөөс ингээд яг давтамжтайгаар үгийн цаган дээр зүрхмэлдэг. 그런 사람은 난 구원이 의심스럽지. Тийм хүмүүсийн хувьд бол авралт нь эргэлздэг. 어떻게 하나님의 말씀을 배우고 있는데 계속 저렇게 꾸준히 졸까? Яаж бурхны үгийг сурж байгаа хэрнээ тэгж тасралтгүй зүрхмэлж унтдаг байна. 여러분들 한 명도 없네. Тэр энд нэг ч хүн алга одоо. 자, 어쨌든 말로만 듣고 머리로만 이해한 사람들이 있었어요. Ямар ч гэсэн үгээр л сонсоод толгоогоороо ойлгож авсан хүмүүс байсан мэ. 근데 바울 사도는 데살로니가 성도들도 그럴까봐 염려가 됐던 거지. Тэр Илч Паулийн хувьд Тесалоникийн итгэгчнэр ч мөн тийм байх үедээ гэж санаа зовнсон бахан. 근데 그들이 믿음을 지키고 있는 거예요. Гэтэл өнөө хэд маань итгэлээ сахиж байна. 그걸 통해서 이들이 말로만 그 복음을 들은 것이 아니라 능력과 성령과 큰 확신으로 복음을 받아들였구나. 그걸 알게 된 겁니다. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс зөвхөн үгээр л ингээс үгийг сонссон юм биш. Үнэхээр хүч чадал, ариун сүнс бүрэн баталгаагаар ухаарсан юм байна гэдгийг мэдсэн бахан. 자, 데살로니가 교회의 특징 첫 번째는 진짜 확실한 능력과 성령과 큰 확신으로 구원을 받은 거예요. Тэгэхээр Тесалоник чуулганы итгэгчнэрийн онцлог нь үнэхээр одоо баттай яг тэрхүү хүч олоод ариун сүнс бүрэн баталгаагаар ухаарсан байгаа юм. 자, 우리는 가짜를 만들어낼 필요는 없어. Тэр бид нар бол хуурамч зүйлийг бий болгон гаргах шаардлага байхгүй. 가짜 아무리 많으면 뭐 하겠어요? Хичнээн хуурамчийг ярьлаа гэд юу ийх вэ? 그러니까 진짜 능력과 성령과 큰 확신으로 구원받을 수 있어야 되는 거고. Тэгэхээр хүч олоод ариун сүнс бүрэн баталгаагаар хүн аврагдах ёстой. 그런 사람들을 우리가 더 많이 이제 전도해야 됩니다. Тийм хүмүүсийг бид бүхэн олон болтол сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 그리고 두 번째는 За тэгээ хоёр дахь нь 6절에 있습니다. 6 дээр байна. 6절은 같이 읽겠습니다. 6 хамт уншия. Үгийг хүлээн авч биднийг болон эзнийг дуурайгчд болсон. 구원이 확실했을 뿐만 아니라 그들은 바울 사도를 본받고 바울이 전해준 예수님을 본받는 교회였던 거지. Тэгэхээр аврал нь баттай байгаа зогсохгүй тэдгээр хүмүүс Илч Паулийг дуурайж, Илч Паулийн дуурайсан Есүс эзнийг дуурайж явж байсан байна. 우리도 그래야 돼요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн тэгэх хэрэгтэй. 그냥 교회 올 때는 그리스도인이고 Чуулган дээрээ эрэхтэй л Христэд итгэгч. 교회 밖에서는 세상 사람이고. Чуулганаасаа гадна ертөнцийн хүн. 그러면 안 되는 거죠. Тийм байж болохгүй тийм ээ. 어쨌든 데살로니가 교회의 두 번째 특징은 믿음뿐만 아니라 생활 속에서도 바울 사도와 그리스도 예수님을 본받는 그런 교회였던 겁니다. Тэгэхээр Тесалоник чуулганы итгэгч нарын онцлог хоёр дахь онцлог нь итгэлээр зогсохгүй Паул болоод Есүсийг дуурайгчд байсан байна. 그리고 7절 Тэгээд 7 너희가 마게도냐와 아가야 모든 믿는 자의 본이 되었는지라. Ингэж та нар Македон болон Ахай дахь бүх итгэгчдэд үлгэр дуурай болов. 자, 세 번째 특징은 Гурав дахь онцлог нь 본이 된 거예요. 본이. үлгэр дуурай болсон байна. 물론 몇 주가 지났을지 몇 달이 지났을지는 모릅니다. Хэдэн 7 хоног, хэдэн сар өнгөрсөн бэ гэдгийг мэдэхгүй. 근데 데살로니가 교회의 성도들의 이야기가 지금 아덴까지 그리고
고린도까지 전해진 거야. Ямар ч гэсэн Тесалоник чуулганы итгэгч нарын итгэл нь Афин хүртэл Коринт хүртэл дуулсан бахан. 데살로니가의 성도들은 정말 믿음 안에서 살고 있더라. Тесалоник чуулганы итгэгч нар үнэхээр итгэл дотроо амьдарч байна лээ. 거룩한 삶을 살고 있더라. Үнэхээр ариунаар амьдарч байна лээ. 세상의 그 더러움에 섞이지 않더라. ертөнцийн тэр хором зүйлстэй хутгалдаагүй байлээ. 우상을 다 버리고 오직 하나님만 쫓더라. Бүх хэмээн шүтэнэ хаяад зөвхөн бурхныг л дагаж байна. 예, 그래서 9절 10절에 그 내용이 나오잖아요. Гэт 9:10 дээр тэр агуулга гарч байгаа. 어떻게 그 바울이 들어갔는지 전도가 됐고 어떻게 구원받고 어떻게 우상을 버렸는지 그걸 전파가 되고 있는 거예요. 전해지고 Тэгэхээр 있는 Илч 거예요. Паул хэрхэн одсон, хэрхэн тэрхүү сайн мэдээг сонсох болсон, яаж тэр хэмээн шүтэнүүдэд хайсан, хэрхэн эргэсэн талаар нь ингээд яригдж ирсэн байна. 자, 네 번째 특징은 Дөрөв дэх онцлог нь 10절에 있습니다. 10 дээр гарч байна. 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들을 다시 오시는 걸 기다리고 있다는 거예요. Түүний үхэгсдээ замлуулсан Есүсийг хүлээж байгаа хэн дахин ирэх 그래서 өдрийг нь. 데살로니가 전서에는 각 장의 맨 마지막 절에는 예수님의 재림에 대한 말씀이 계속 나와. Тийм болохоор Тесалоник номын бүлэг тус бүрийн төгсгөл хэсэг дээр нь Есүсийн дахин ирэлтийн талаарх үг дандаа 자, гарсан байна. 2장 끝에도 나오죠. Хоёрын төгсгөл дээр ч гарч байгаа эцтэй. 그의 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐. Тэгэхээр түүнийг дахин ирэх үед нь одоо та нар түүний өмнө одоо байх найдвар байгаа биш үү? 3장 마지막 절에도 그게 나오죠. 3-ын төгсгөл дээр бас байна. 4장 마지막 절에도 그 재림에 대해서 나옵니다. 4-ын төгсгөл дээр ч гэсэн мөн дахин ирэлтийн талаар хэлсэн 그러니까 байна. 잘 생각해 봐요. сайн бодоод үзээрэй. 데살로니가는 20만 명이 사는 아주 더러운 도시야. Тэгэхээр одоо Тесалоник дээр 200 мянган хүн амьдардаг их одоо бохир заван хот. 핍박이 있고 Хавчлага ихтэй. 그리고 신앙생활 하기 어렵겠지. Итгэлээр амьдрахад бол хэцүү газар гэж таарна тийм 이 ээ. 고난 속에서 주님이 다시 오시기를 기다리는 것은 그것은 당연한 거예요. Тэгэхээр тэр зовлон донд эзний дахин ирэлтийг хүлээн амьдрна гэдэг чинь мэдээж хэрэг байгаа. 그리고 이제 데살로니가 교회에 진짜 특징이 있어요. За тэгээд Тесалоник чуулганы жинхэнэ онцлог байна. 2장 13절, 2-ын 13. 2장 13절 2-ын 13 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Та нараа биднээс Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин итгэдэг та нарын доторч ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Үүнд бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм. 자, 이 말씀을 잘 읽어봐요. За энэ үгийг маш сайн уншаад үзээрэй. 자, 아주 중요한 말씀이야. Маш чухал үг шүү. 자, 3주밖에 말씀을 전해주지 않았는데 Ерөөсө 3-7 хоногийн хугацаанд л үгийг ингээд хэлж өгсөн. 그들이 왜 그렇게 믿음을 확고하게 지키고 본이 되는 삶을 살고 있을까? Гэтэл тэд нэр яаж бүр итгэлээ бат сайхаж үлгэр жишээ амьдралаар амьдарсан бэ? 그 3주 동안 바울이 했던 말씀을 바울 사람의 말로 듣지 않은 거예요. Тэр 3-7 хоногийн хугацаанд Илч Паулийн хэлсэн үгийг хүний үгээр сонсоог байна. 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다. Та нар биднээс Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин итгэдэг та нарын дотор ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. 자, 우리 중에도 그렇게 됩니다. Тэгэхээр бидний дотор ч гэсэн бас тийм байгаа. 앞에서 목사님이 말씀하셔요. Урд нь пастор үгийг орж байна. 전도사님들이 말씀해요. Номлогч нар үгийг орж байна. 사람의 말로 듣는다고, 사람의 말로. Гэтэл хүний үгээр сонсдог. 근데 어떤 사람은 하나님의 말씀으로 듣는 거야. Гэтэл хэн нэгэн нь Бурхны үгээр сонсож байгаа. 제가 이런 생각을 했었어요. Би нэг ийм ингэж бодож 그냥 үзсэн. 한 사람씩 데려다가 내가 이걸 다 얘기해주고 싶어. Ерөөсө нэг нэгээр нь ингээ авчир суулгаж байгаад би бүгдийг нь хэлж өгмөр байгаа байхгүй юу? 1대1 설교를 하는 거지. Ерөөсө нэгийг харьцсан нэг сургаалын орж ийнө гэсэн. 그럼 난 죽겠지. Тэгвэл би одоо тэгэл дуусах байлгүй дээ тийм ээ? 왜 그런 생각을 했을까? Яагаад би тэгж бодов? 그렇게 하면은 이 말씀을 듣고 지킬 것 같아. Тэгвэл яг энэ үгийг бүр ингээ сонсоод сахих юм шиг байгаа. 100명에게 얘기하니까 100분의 1로 듣는 것 같아. Тэгээ 100 хүнд үг орохоор 100 харьцсан нэгээр ингээ сонсоод ах шиг байгаа байхгүй юу?
근데 데살로니가는 그러지 않았던 거예요. Гэтэл Тесалоник чуулган бол тгээггүй байна. 바울의 말을 하나님의 말씀으로 들은 거예요. Паулийн үгийг Бурхны үгээр сонссон. 진실로 그러하다. Үннээр тийм юм а гэж. 그리고 그렇게 듣는 사람 속에서 믿으면서 듣는 사람 속에서 그 말씀이 역사하는 거예요. Тэр итгэлээрээ сонсож байгаа тэдгээр хүмүүстээр тэрхүү үг нь ажиллаж байгаа ахна. 자, 정반대의 교회가 있어요. Үүний бүрэн эсрэг чуулган байгаа. 고린도 교회. Коринт чуулган. 바울이 1년 6개월 동안 전도를 말씀을 전했어. Илч Паул 1 жил 6 сарын турш сайн мэдээг тараасан. 예, 그 18장에 나와요. 사도행전 18장에. Үйлс 18 дээр гарч байгаа. 그 1년 6개월 동안 말씀을 전했는데 바울의 말을 사람의 말로 들은 거야. 1 жил 6 сарын хугацаанд тараасан Паулийн үгийг хүний үгээр сонссон. 그래서 나는 바울에게라, 나는 아볼로에게라, 나는 게바에게라, 나는 그리스도에게라 이렇게 나눠져 버린 거야. Тийм учраас би Паулийг, Аполлыг, Христийг гэд хуваагдаад эхэлсэн бахан. 그러니까 이게 사람의 말로 들은 거죠. Тэгэхээр хүний үгээр сонссон байгаа үстэй 변화되지 않은 거야. өөрчлөгдөөгүй. 어떤 분들은 오늘 목사님 말씀 좋네. Тэгэхээр зарим хүмүүс нь өнөөдөр пастор үг өстой гоё байна. 오늘 목사님 말씀은 왠지 힘이 없네. Өнөөдөр яасан бол пастор үг нэг л хүчгүй байна. 뭐 그럴 때가 있어요, 나도. Одоо яг хөө тийм үе ч гэсэн байж болох нь надад ч гэсэн тийм ээ. 힘이 없던 힘이 있던 전해지는 말씀은 하나님 말씀 전하는 거잖아. Хүчтэй ч вэ, хүчгүй ч вэ, дамжуулагдаж байгаа үг нь Бурхны үгийг дамжуулж байгаа үстэй. 그러니까 데살로니가 교회의 특징은 말씀을 들을 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 들은 거예요. Тэгэхээр Тесалоник чуулганы онцлог нь үгийг сонсохдоо хүний үгээр бус Бурхны үгээр сонсдог байсан мэ. 네, 상담을 하러 옵니다. За зөвлөгөө авахар ирж байна. 그럼 상담하러 왜 와? Яах гэж зөвлөгөө авахар ирж байна? 하나님의 뜻을 알고 싶어서 오는 거죠? Бурхны хүслийг мэдхийг хүсээд ирж байгаа үстэй тийм үү? 그럼 가르쳐 주면은 Тэгвэл заагаад өгвөл 지켜야지. сахих хэрэгтэй үстэй. 따라야죠. Дагах хэрэгтэй үстэй. 안 지키면 하나님의 뜻을 불순종한 게 되는 거예요. Сахихгүй байгаа юм бол тэр нь Бурхны хүсэл одоо дуулуургүй хандаж байна гэсэн үг. 만약 제가 잘못 가르쳐 줬어. Магад би буруу заагаад өгч. 틀린 답을 줬어. Буруу хариулчих. 그럼 그 답을 지킨 사람의 책임일까? 잘못된 답을 준 사람의 책임일까? Тэгвэл тэр хариултын дагуу сахисан хүний хариуцлага болох уу? Хариултыг хэлж өгсөн хүний хариуцлага болох уу? 내 책임인 거예요. Миний хариуцлага болно тийм ээ? 순종엔 책임이 있어 없어? Дуулууртай байдалд хариуцлага байгаа илүү байхгүй юу? 예, 책임 없어요. Байхгүй тийм ээ? 이러다가는 오늘 2시간 채운다. За одоо ингэж яагаад 2 цаг үг орох нэ. 자, 데살로니가 교회는 За Тесалоник чуулган нь 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 들었어요. хүний үгээр бус Бурхны үгээр сонссон. 진실로 그렇다. Үнэн байгаагаар нь хүлээн авсан. 그렇게 들은 사람 속에 역사한다. Тинхүү сонссон нэгний дотор ажиллана. 이 중요한 말씀이죠. Чухал үг байгаа эзэн. 그리고 데살로니가 교회는 14절에 За тэгээ Тесалоник чуулган нь 14 дээр 유대에 있는 하나님의 교회를 본받는 교회였어. нэр Юдэ дэх Бурхны чуулганыг дуурайгчд байсан. 뭘 본받아요? Юуг нь дуурайх вэ? 고난. Зовлонг нь. 유대인들에게 그 예루살렘 교회가 핍박과 고난을 받고 있었어. Тэгэхээр Юдэжүүдээс болоод Иерусалим дэх чуулган маш их хавчигдаж зовж исэн. 데살로니가 교회도 유대인들에게 핍박과 고난을 받고 있는 거예요. Тэгэхээр Тесалоник чуулган ч гэсэн Юдэжүүдээр хавчигдан мөн тэднээс олж зовж байна. 이제 우리 봐요. Хараарай. 우리 여러분들에게 복음을 전해준 건 한국에서 선교사들이 와서 전해줬어요. Та бүхэн сайн мэдээг Солонгосоо сайн мэдээ тараагч нар ирээд тарааж өгсөн. 자, 바울도 선교사지, Элч Паул ч гэсэн сайн мэдээ тараагч. 그죠? Тийм ээ? 유대인이고 지금 마케도냐, 그리스에 와서 전도하고 말씀을 전하고 있으니까. Юдэ хүн хэрнээ Македон тэр Грекэд очиж сайн мэдээг тарааж байгаа учраас 지금 여러분들 말씀 듣고 배우고 교제하는 그 방식들이 한국 교회에서 우리가 검증된 걸 같이 배우는 거잖아요. тэгэхээр та бүхний одоо үг сонсоод нөхөрлөөд инхүү суралцаж байгаа нь Солонгос аль хэдийнэ бүрэн яг ингээд тогтоогдсон зөв зүйлээр нь сурж байгаа тийм ээ. 그때 데살로니가 교회도 유대 교회를
예루살렘 교회를 그대로 본받아서 따라했던 거야. Тэгэхээр энэ үед ч гэсэн Тесалоник чуулган тэрхүү Иерусалим дэх чуулганг яг л адилхан дуурайн дагсан гэсэн. 그 유대 교회를 본받고 그 고난을 같이 겪고 있던 것이 데살로니가 교회입니다. За тэгээд Юдэн дэх тэр чуулгануудаа дуурайгаад үлгэр жишээг аваад яг л адилхан зовлонгоо ч гэсэн төвчээд амьдарч байсан байна. 자, 그리고 데살로니가 전서 3장 1-р Тесалоник 3 6절. 3-6. 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 Харин Тимот сая та нараас ирээд итгэл болон хайрын талаар та нар биднийг үргэлж сайнаар дурсдаг. 그러니까 이 디모데가 돌아와서 전해준 말이 바울에게 얼마나 큰 힘과 위로가 되었을까? Тэгэхээр Тимотийн Илч Паулд ирээд хэлсэн үг нь хичнээн их тайдгарал хүч болсон бол. 자, 7절. 7. 예, 같이 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Тиймээс ах トゥ нараа та нарын итгэлээр бид бүх гачигдал зовлон дотроо та нараар тайтгарав. 바울에게 큰 위로와 힘을 준 교회가 데살로니가 교회인 거예요. Тэгэхээр Илч Паулд маш том тайтгарал хүчийг өгсөн чуулган Тесалоник чуулган бахан. 그러니까 이 전도자에게 힘을 줄 수 있는 그런 교회가 데살로니가 교회인 거예요. Тэгэхээр тэрхүү сайн мэдээ тараагчид хүчийг өгж чадах чуулган нь энэ Тесалоник чуулган байна. 예, 그리고 데살로니가 교회는 서로 사랑했어. За тэгээд Тесалоник чуулганы хүмүүс бие биенээ хайрладаг байсан. 4장 4-ийн 9절입니다. 9. 자, 이번에 형제들만 읽겠습니다. За энэ удаа ах нар 소리 уншия. 작기만 해요. Сул уншаад үзээрэй. 시작. 1 2 3 ай. 예, 자, 여기 형제 사랑에 대해서는 너에게 쓸 게 없다. 그래 ах дүүсийн хайрын талаар та нарт бичих хэрэггүй ажээ. 너무 잘하고 있으니까. Маш сайн байгаа учраас 바울이 어떻게 가르쳤을까? Илч Паул яаж заасан юм бол 분명히 3주밖에 전도를 못했어. ерөөсөө 3-7 хоногоос илүү ингээ үг зааж чадаагүй. 여러분 사랑해야 됩니다. Хүмүүсээ бие хайрлах хэрэгтэй. 예수님께서 유일하게 주신 계명이 서로 사랑하랍니다. Есүсийн өгсөн цор ганц тушаал бие биенээ хайрл. 예수님이 우리를 사랑한 것 같이 우리도 서로 사랑하라고 하셨습니다. Тэр Есүс биднийг хайрлсны адил биднийг ч бие биеэ хайрл гэсэн. 그거 얘기했겠죠. Гэт үүнийг ингээд хэлсэн байж таарна 그 тийм ээ. 데살로니가 사람들은 어떻게 들어? Тесалоникчууд үүнийг яаж сонссон? 야, 예수님 말씀이 그렇구나. Есүсийн үг тийм юм байна. 바울 말로 들은 게 아니잖아요. Ерөөсө Паулын үгээр сонсоогүй тийм ээ. 저희도 여러분들에게 얘기합니다. 계속 Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн та бүхэнд байнга хэлдэг. 우리 서로 사랑해야 됩니다. Бид нар бие биенээ хайрлах ёстой. 이게 유일한 계명입니다. Энэ бол цор ганц тушаал. 그게 포도나무에 붙어 있는 겁니다. Тэр нь усан үзмийн модондоо холбоотой байгаа хэрэг. 서로 사랑할 때 우리가 하나가 되고 더 큰 역사가 일어납니다. Бие биенээ хайрлах үед бид нэг болж илүү их ажил явагдана. 근데 여러분들은 어떻게 들어요? Та бүхэн үнийг яаж сонсож байна? 말씀은 그래. Харин тий үг тийм байгаа. 정답은 알겠어. Зөв хариултаа мэдээд 근데 байна. 미운 짓 하는 자매 미운 거야. Гэхдээ ч муухай юм хийгээд байгаа юм чинь би дургүй байна. 그게 무슨 사랑이야? Тэр ямар хайр вэ? 그게 무슨 순종이고? Тэр ямар дуулууртай байдал вэ? 데살로니가는 그러지 않았습니다. Тесалоник чуулган бол тэгээгүй. 진짜 서로 사랑했던 거야. Үнэхээр биенээ хайрлсан. 용서하고 Уучлаад, 기도해주고 залбирч өгөөд 그리고 내가 손해를 받더라도 내가 약해지고 내가 작아져도 형제 자매를 더 높일 수 있었겠죠. тэгээд би өөрөө хохирсон ч вэ? Би өөрөө юу ч болоод ингээд өргөдсөн ч вэ? илүү ихээр ахан дүүснараа өргөмжилж өгсөн. 자, 그래서 데살로니가 교회의 특징이 이렇습니다. Тэгэхээр Тесалоник чуулганы онцлог ийм байна. 진짜 구원이 확실한 교회였고 Үнэхээр аврал нь маш баттай чуулган байсан. 바울과 그리스도를 본받는 교회였고 Элч Паул болоод Христээс одоо үлгэр дуурал авч дуурайдаг байсан. 그리고 믿는 자의 본이 되는 교회였고 Тэгээ итгэгч хүмүүст үлгэр жишээ чуулган 주님의 байсан. 다시 오심을 기다리는 교회였고 Эзний дахин ирэлтийг хүлээдэг чуулган байсан. 전도자의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣는 교회였고 Сайн мэдээ дараагчийн үгийг Бурхны үгээр сонсдог чуулган байсан. 고난받는 교회였고
зовлон амсдаг чуулган 그리고 байсан. 전도자를 기쁘게 하고 위로해 줬던 교회였어요. За тэгээд сайн мэдээд хараагчаа баярлуулж тайтгаруулж өгдөг чуулган байсан. 서로 사랑한 교회였고. Бие биенээ хайрладаг чуулган байсан. 이제 여러분들 교회도 그렇게 되면 돼요. Та бүхний чуулганч тийм чуулган болоход болно. 그런 교회로 여러분들이 만들어 줘야 돼요. Тийм чуулган та бүхэн бий болгох хэрэгтэй. 자, 그리고 이제 4장부터는 이제 바울의 권하는 권면의 말이 있습니다. За тэгээд 4-өөс ахуулаад Илч Паулын хүсэж байгаа ятгалгын үгс гарч байгаа. 4장 1절입니다. 4-ийн 1 байна. 정말로 형제들아 우리가 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니. За тэгэхээр эцэст нь ах トゥ нараа эзэн Есүс дотор гуйн ятгах байна гэж. 자, 이 바울이 권면하는 말입니다. Тэгэхээр Илч Паулын гуйн ятгах байгаа үг байна. 예. 그래서 이제 이 4장 5장에는 그 바울의 권면의 말이 있습니다. 4, 5 дээр Илч Паулын гуйн ятгах байгаа үгс гарч байна. 자, 첫 번째 3절 3 дугаар ишлэл ихнийх нь 바울이 권면하는 것은 Илч Паул юуг ятхан гойсон бэ? 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусл. 자, 요게 이 뒤에 것까지 읽어보면 뭐 어떤 거룩인지 나와요. Тэр доош нь уншаад үзэх юм бол ямар ариусл вэ гэдг нь гарч байгаа. 그 당시 데살로니가는 온갖 더러운 성적인 죄가 가득 찬 그런 도시였거든. Тэр энэ цаг үед Тесалоник хот нь өөрөө бүхэл төрлийн бэлгийн завхарлаас ахуулаад өсөн мөсөн байсан. 그 음란을 버리고 Тэр садар самууныг хайж 음란한 죄를 가까이 하지 마라 그거예요. садар самуун гэм нүгэлтэй бүү ойр бай гэсэн үг. 지금 이 도시도 마찬가지죠. Тэгэхээр энэ хот одоо энэ хот ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ, тийм ээ? 아마 구원 안 받은 여러분 학교에 다른 남자 여자애들 같이 다니면은 걔네들이 그냥 아주 순수하게 그냥 플라토닉 러브를 하고 있을까? За тэгээд одоо та бүхний үеийнхэн найз нөхөд тийм ээ эрэгтэй эмэгтэйчүүд тэдгээр бүхэл оюутнууд одоо айгүй гой цайлга ингээд зөвхөн үерхээл нөхөрлөө явж байгаа болов 아마 온갖 죄를 지을 거예요. бүх төрлийн гим нүгэл хийгдэж байгаа. 근데 거기에서 여러분들이 믿음을 지키고 자기 자신을 지키고 있는 것은 작은 게 아니야. Тэгвэл тэр дундаас та бүхэн өөрийнхөө ариун байдлаа итгэлээ хамгаалж байгаа чинь жижигхэн зүйл биш. 그래서 바울 사도는 그걸 잘 지키라고 권면하고 있는 거예요. Тэр Илч Паул үүнийг маш сайн сахин хамгаал гэж ятгаж байгаа хан. 자, 여러분들 이 죄에 넘어지면 신앙은 거의 무너져 버립니다. Хүмүүсээ энэ гим нүгэлд унахал юм бол итгэл чинь тэгэл байхгүй болж байна гэсэн үг. 이 성적인 죄에서 넘어져 버리면은 그러면은 이제 하나님께 더 귀하게 쓰임 받을 수가 없어. За тэгэхээр энэ эсрэг үүсний асуудал энэ гим нүгэл дээр бүдрээд унахал юм бол хойштоо цаашид бурхан төлөө хэрэглэгдэх боломжгүй болно. 저도 당연히 하나님의 말씀으로 권면하는 거예요. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн одоо яахаарахгүй бурханы үгийн дагуул ятхан хэлж байгаа. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이니라. Бурханы хүсэл нь та нарын ариусл. 잘 지켜요. Сайн сахин хамгаалаарай. 그 유혹에 넘어가지 마. Тэр уруу татлаханд битгий бүдэрж унаарай. 그래서 자매님들 예쁘지 말라 그랬지 내가. Тийм болохоор эгчнэрийг би битгий хөөрхөн болж гоё гэж хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? 예쁘게 하고 다니지 마요. Битгий хөөрхөн болж яваа. 지금도 충분해. Одоо хангалттай байна. 그럼 시험거리를 만들지 말란 얘기야. Битгий одоо тэр өрх сорилт тавиа гэсэн үг. 이건 어쨌든 이건 제가 볼 때는 제 신앙생활의 경험 속에서 여러분들에게 가장 중요한 거라고 할 수 있어요. Тэгэхээр ямар ч юмсан миний харж байгаагаар миний итгэлийн амьдралын үдийг хүртэлх туршлагаар та бүхний хувьд энэ зүйл хамгийн чухал зүйл гэсэн үг. 그래서 그 뒤에 5절에 봐요. Тэгээд дараагийнх нь 5-ыг хараарай. 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 좇지 말라. Бурхныг мэддэггүй харийнхан мэд тачаангуй хүсэлд эс байх юм. 그 성적인 곳에서 거룩하게 자신을 지키라 그 말이라고. Тэгэхээр тийм одоо янз бүрийн садар самуун дундаас өөрийн ариун байдлаа хамгаал гэсэн үг. 자, 두 번째 권면입니다. Хоёр дахь ятгалгын үг байна. 11절입니다. 11. 11절. 11 байна. 이번엔 자매님들이 크게 Одоо 읽겠습니다. эгчнэр хамт чангаар уншия.
Бидний тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж, өөрийн ажилдаа анхаарч, өөрийн гараар ажиллахыг эрхэмэл. 자, 이번에는 일하라 이거. 일하라. 그래, одоо л энд ажил гэж байна. 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. өөрийн ажилдаа анхаарч, өөрийн гараар ажиллахыг эрхэмэл. 자, 우리 육신은요 일하기 싫어해. Бидний бие махбод чинь ажил хийх дурггүй. 그 편하게 일은 조금 하고 돈은 많이 벌고 싶어하는 게 육신이라고. Жоохон ажил хийгээд их мөнгө олохыг энэ бие махбод маань хүсдэг. 근데 그럼 그 신앙이 온전해질까? Тэгэх юм бол итгэл нь бүрэн төгс байж чадах уу? 일 안 하는 사람들이 있어요. Ажил хийдэггүй хүмүүс байна. 신앙생활 잘 못해요 다. Итгэлээрээ сайн амьдрч чаддаггүй бүгдээрээ. 바삐 아침에 출근하고 겨우 저녁에 퇴근해가지고 부랴부랴 교회 오는 사람 그 사람이 신앙생활 잘한다고. Маш завгүйгээр өглөө өөрөөр ажилдаа яваа, шүн дөлөөр ирээд дахиад итгэлээрээ амьдрч яваа тэр хүн итгэлээрээ сайн амьдрдаг. 방학 때 대학생들 집에 가요. Амралтынхаа үеүүдээр оюутнууд маань гэртээ 이제 хардаг. 여러분들 집에 가지. Одоо та бүхэн удахгүй харин тийм ээ. 안 가는 분도 있겠지만. Явахгүй хүмүүс ч байх бах. 그럼 몇 시에 일어나 아침에? Өглөө хэдэн цагт босч ийн тэр үедээ? 물론 6시, 7시에 일어나야지. 그지? Дээд 6-7 босон шүү дээ, тийм ээ? 근데 어떤 사람은 12시 정도에 일어나서 밥 먹는데. Гэтэл зарим нэг хүмүүс нь 12 цаг үед босоод хоолоо иддэг 내가 гэнэ. 전에 지역에 시골에 있는 전도인한테 이렇게 들었어요. Тэгэхээр би өмнө нэг орон нутгийн одоо ингээ номлогчоос сонссон. 목사님 보내지 마세요. Пастора болж өгвөл битгий явуул. 방학 때 대학생들 시골에 오지 말라 그래요. Оюутнуудыг амралтаараа ер нь гэртээ битгий харь гэж хэлээ. 왜? Яагаад? 아무 도움이 안 되는 거야. Ямар ч тус алга тэнд. 본이 안 되는 거예요. 거기 있는 동생들한테. Тэнд байгаа тэр одоо дүүнертаа үлгэр дуурал олж чадахгүй. 그 얘기 아니에요 지금. За одоо энэ биш. 자, 데살로니가 사람들은 Тэгэхээр Тесалоникчууд 열심히 일하라고 얘기해 준 거야. тэр хичээнгөө ажил гэж хэлж өгсөн байна. 열심히 일해야 됩니다. Хичээнгөө ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. 그렇게 권면하고 있는 거예요. Тиймхүү ятгаж байна энэ дээр. 그리고 5장 12절. Тэгээд 5-ын 12. 12절, 12, 12절, 13절 들어보세요. 12, 13-ыг сонсож байгаарай. Ах トゥ нараа дунд чинь зүдэн зүтгэдэг ба эзэн дор та нарыг удирдах зааварладаг хүмүүсийг хүндэлж ажлынхын төлөө та нар хайраар тэднийг өндрөөр үнэлхийг хүсэж байна. Өөр хоорондоо ив найртай бай. 자, 데살로니가 교회에도 분명히 교회를 이끌어가는 어떤 리더가 있었겠죠. Тэр Тесалоник чуулганы хувьд ч мэдээж энэ чуулганыг нь бас ингээ авч явж байгаа урд нь ахлаж байгаа хүн байсан байж таарна 아마 тийм ээ. 디모데를 보냈지만 또 다른 말씀을 전하는 자를 보낼 거예요. Тэр Тимотиг илгээсэн ч бас дахиад үгийг дамжуулж өгөх хин нэгнийг илгээнэ. 그 하나님의 일꾼들을 귀히 여겨라. Тэр бурхны ажилчдыг хүндэл гэж байна. 특히 말씀을 전하는 자들을 귀하게 여겨야 됩니다. Онцгойлон үгийг тунхаглаж байгаа хүмүүсийг их хүндлэх хэрэгтэй. 그게 아주 중요한 거야. Энэ маш чухал зүйл. 그래야 그 입에서 나오는 말을 하나님의 말씀으로 듣지. Тэгэж байж тэр амнаас гарч байгаа үгийг бурхны үгээр сонсон шүү дээ. 사투리를 한다고. Энэ жоохон аялахтай яриад байна. 그리고 좀 이렇게 많이 못 배워가지고 이렇게 조리 있게 말을 못 한다고. За нэг жоохон одоо сурж мэдэж чадаагүй ч юм уу одоо ингээ нэг жоохон гацаж түгдэрж яриад байна. 시골에서 왔다고. Орон нутгаас ирсэн гэсэн. 옵스 사투리 한다고. Увсын аялахтай байна. 그러면 안 돼요. Гээд байж болохгүй штэ. 말하다 보니까 이상해졌네. За жоохон сонин хэлчүүдэй гинэ. За. 디엘 무디는 За, Дээл Мүди 아마 하나님 앞에 올라가면 가장 많은 사람에게 말씀을 전한 사람일 거라고 생각돼요. бурхны өмнө очиод харах юм бол хамгийн олон хүнд одоо үгийг тунхагласан хүн гэж бодож байна. Байх бах гэж бодож байна. 인터넷도 없고 스피커도 없고 그런 시대에 2억 명의 앞에서 전도 집회를 했어. И огё. 2억. Тэгэхээр ямар ч интернетгүй, ийм майк, микрофон байхгүй ийм цаг үед одоо 200 сая хүнд сайн мэдээг тараасан. 근데 그 사람이 초등학교도 못 나왔어. Гэтэл тэр хүн чинь ерөөсө бага ангийн боловсралтай. 5학년까지밖에 못 나왔어. 5 дугаар ангил төгссөн. 그러니까 말을 하면은
이렇게 문법에 맞게 뭐 말을 그렇게 조리 있게 잘 못해요. Тэгэхээр ингээл одоо ярьж хэлж байгаа нь өгүүлбэр зүүн бүтцийн хувьд дүрмийн хувьд алдаатай дутагдaltaй байдаг. 그래서 비난을 했다고 사람들이. Тэгэн гот хүмүүс түүнийг нь шүүмжилсэн. 근데 구원 받는데 뭐. Гэхдээ тэгсэн чинь аврагдаад байна шүү. 옛날에 제가 아는 목사님 중에 한 분이 초등학교밖에 못 나왔어요. Тэр өмнө нь миний мэдих нэг пастор бас яг бага ангил төгссөн байсан. 학교는 6년밖에 안 다니신 거야. 6 жил л сурсан байгаа. 근데 이제 수양회 같은 때 그분 상담하는 걸 내가 봤어요. За тэгээ зуны семинар дээр тэр хүний зөвлөгөө өгж байгааг би харлаа. 대학 교수를 갖다 놓고 의사를 갖다 놔도 당당하게 말씀을 전해. Тэр ерөөсөө их сургуулийн багшийг эсвэл нь маш мундаг эмч докторыг авчраа тавьсан ч бүр өөрөөсөө маш бурхны үгийг зоригтойгоор ингээд зөвлөгөө өгдөг. 이 성경이 хэлж. 그렇다고. Библи дээр юм байна. 성경은 하나님 말씀인데 Библи чинь бурхны үг. 이 세상에 아무리 지혜가 있고 지식이 있다고 해도 하나님 앞에는 낮아질 수밖에 없는 거예요. Энэ дэлхий дээр хичнээн их мэдлэг боловсралтай байлаа гэд бурхны өмнө дорорхоос өөр аргагүй. 데살로니가에 바울이 이렇게 권면한 겁니다. Тесалоникчуудад Паул ийхүү ятхан хэлж байгаа хан. 일꾼들을 귀히 여겨라. Тэр ажилчдыг хүндэл 그렇게 얘기한 거예요. гэж хэлж байна. 예. 그리고 За тэгээ 5장 14절 5-ын 14 여기 이렇게 말하죠. ийхүү хэлж байна энэ дээр. 규모 있는 자들을 권계하며 규모 없는 자들을 경계하며 Зүгээр суугчдад зааварлаж 가만히 있는 자들을 가르치라고. 가만히 있는 자들. 예. 이거는 가만히 앉아 있는 자. 그러니까 좀 약한 사람들, 신앙이 약한 사람들을 말하는 겁니다. Тэр энэ зүгээр суугчдад гэж байгаа нөгөө итгэлээрээ жоохон ингээд сулхан байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа юм. 근데 이 설명이 좀 어렵네. 어쨌든 신앙적으로 좀 문제가 있는 사람들을 잘 가르쳐 줘라 그렇게 말하고 있는 거예요. Тэгэхээр ямар ч гэсэн итгэлийн амьдрал тал дээр жоохон асуудалтай ч юм уу сулхан байгаа хүмүүс сайн зааварчилж өг гэсэн. 예, 그리고 그 뒤에 마음이 약한 자들을 안위하고 힘이 없는 자들을 붙들어 주며 Хулчгруудыг зоригжуулж, доройд тусалж. 교회 안엔 약한 자들이 있어요. Чуулган дотор ч гэсэн дорой сул хүмүүс байгаа. 또 힘이 없는 사람들이 있고 Одоо энэ дээр гарч байгаа хуйлчгар гэсэн байна тийм ээ бас нэг хүчгүй мөхөс хүмүүс ч 신앙이 байна. 얼마 안 된 사람들이 있잖아요. Итгэлээрээ аврагдаад нэг удаагүй хүмүүс ч байна. 그들을 잘 도와주라고. Тэдгээр хүмүүс сайн тусал 그 권하고 있는 거죠. гэж ятгаж байгаа хэвээр энэ дээр. 우리도 교회 안에 말씀 들은 지 구원받은 지 얼마 안 된 사람도 있고 Тэгэхээр манай чуулган дотор ч гэсэн үг сонсоод аврагдаад удаагүй хүмүүс ч байна. 예, 육신에 져서 육신에 힘들어하는 사람도 있고 Махан биендээ ялагдаад тэрнээсээ болоод шаналаа хийж байгаа хүмүүс ч байна. 그런 사람들 잘 도와주라 그 말입니다. Тэдгээр хүмүүс сайн туслаа гэсэн үг 자, байна. 이사야 35장 Исая 35 시간 다 됐어. цаг болчлоо. 이사야 35장 Исая 35 3절입니다. 3 дугаар ишлэл 3절 4절 3 4 들어보세요. сонсоорой солилцсон гарыг тэнхрүүлэх тун салгалсан өвдгийг бэхжүүлэх тун хулчгар зүрхнүүдэд хүчтэй бай бүү тэр хараач бурхантай нь бурхны хонзог нолго хариу өгөлт айсвэ тэр ирж та нарыг аварна гэж хэлэх тун. 자, 하나님께서 다 지켜보고 계시고 다 갚아주실 거다 그거죠? Бурхан бүгдийг харан сахин хамгаалж хариуг нь өгнө гэж хэлж байна тийм ээ. 약한 손을 강하게 하고 떨리는 무릎을 굳게 하여 줘라. Солилцсон гарыг тэнхрүүлэх тун салгалсан өвдгийг бэхжүүлэх тун гэж. 격려하고 위로하고 힘을 주라 얘기입니다. Урамшуулаад, тайтгаруулаад хүч олж өгөө гэсэн үг 그렇게 얘기하고 있습니다. гэж хэлж 자, байна. 데살로니가전서 5장 돌아갑니다. 1-р Тесалоник 5 руугаа эргэн очие. 5장 14절이죠. 5-ын 14 모든 사람을 대하여 오래 참으라. 뒷부분에 있죠. Тэгэхээр арын хэсэг дээр нь төвчээртэй хандахыг та нараас бүгдэд төвчээртэй хандахыг гуйж байна гэн. 참으라. Төвч гэж байна. 오래 참으라 그 얘기를 했어요. Удаан төвч гэж хэлсэн.
저도 여러분들에게 똑같이 얘기합니다. 그래 би ч гэсэн та бүхэнд яг адилхан хэлж байна. 참어요. Тэвчээрэй. 이거 꼭 필요한 겁니다. Энд бол зайлшгүй хэрэгтэй зүйл ээ. 그리고 그 다음에 Тэгээ түүний дараа 15절에 15 дээр 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 хинч хэн нэгний мууг муугаар хариулахгүй бай. 선으로 악을 이기라 그렇게 돼 있죠. Харин сайнаар тэр хорон мууг ял гэж байгаа эцтэй тийм үү? 모든 사람을 대해서 선을 쫓으라. Тэгэхээр бүгдийн төлөө сайнд тэмүүлэх гэж 자, байна. 이게 쉬운 게 아니에요. Энэ тийм амархан юм биш ээ. 핍박을 받고 있잖아. Хавчигдж штеп. 고난을 당하고 있잖아요. Зовлон амсаж байна. 근데 악으로 악을 갚지 마라. Гэтэл хорон муугаар бүү хариул. 욕한다고 욕하지 말고 Хараагаад байна гэд бүү хараа. 화낸다고 화내지 말고 Уурлаад байна гэд бүү уурал. 그렇게 하라는 얘기죠. Гэсэн үг штэ тийм ээ? 다윗이 그랬잖아. Тэгэхээр Давид тэгсэн. 사울이 죽이러 쫓아다녀요. Саул алах га дараас нь хөөж байна. 사울을 죽일 수 있는 기회가 여러 번 있었지만 악으로 악을 갚지 않았지. Саулыг алж болох боломж хэд хэдэн удаа гарч ирсэн хэдий ч хорон муугаар хариулаагүй. 그리고 하나님께 맡겼지. Харин бурханд даатгсан. 그게 올바른 신앙입니다. Энэ бол зөв итгэл юм аа. 자, 그리고 이제 데살로니가전서 5장 16절부터 18절까지는 하나님의 뜻이 있죠. За тэгээд 1-р Тесалоник 5-ын 16-аас 18 дээр бурхны хүсэл гарч байна. 그리고 19절에 되게- 성령을 소멸치 말라. 19 дээр сүнсийг бүү бөхөө. 성령을 어떻게 소멸해? Сүнсийг яаж бөхөөх вэ? 성령의 뜻을 버리지 말라 그 말입니다. Тэр ариун сүнсний хүслийг бүү хай гэсэн үг. 성령께서 이끌어 가시는 걸 거부하지 말라 그거예요. Ариун сүнсний удирдах байгаагаас бүү татгалц гэсэн үг. 그래서 에베소서 4장 30절에는 성령을 근심되게 하지 마라. Тэгэхээр Эфес 4-ын 30 дээр ариун сүнсийг бүү гомдоо гэж гарсан. 아나니아와 삽비라는 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삽비라는 성령을 속였죠. Тэгэхээр Үйлс 5 дээрээс харах юм бол Анания, Сапари хоёр ариун сүнсийг мэхэлсэн, хуурсан тийм ээ. 성령을 속이면 죽는 거야. Ариун сүнсийг хуурах юм бол үхэн гэсэн үг. 그럼 우리가 성령 속이고 있는 거 알아요? Бид бүхэн ариун сүнсийг хуураад байгааг мэдэх үү? 그럼 안 돼요. Тэгэж болохгүй шүү дээ. 성령을 속여도 안 되고 Ариун сүнсийг хуурж болохгүй. 성령을 근심되게 해서도 안 되고 Ариун сүнсийг гомдоож болохгүй. 성령을 소멸해도 안 되고 Ариун сүнсийг бөхөөж болохгүй. 우리는 성령께 순종하는 거예요. Бид нар ариун сүнсэнд дуулууртай байх ёстой. 그리고 그 다음에 예언을 멸시치 말고 За тэгээд иш үзүүлгийг бүү басамжил. 예언은 그 당시 성경이 없었잖아요. Иш үзүүлэг гэж байгаа нь тухайн үед Библи байгаагүй тийм үү? 그러니까 그 교회 안에서 이제 가장 합당한 사람을 하나님이 들어서 예언을 하게 해요. Тийм учраас бурхан тэр чуулган дотор хамгийн зохистой нэгэндээ иш үзүүлэхээр энхүү өгдөг байсан. Үгүй. 그래서 그 예언으로 하는 말을 잘 분별해 가지고 그 옳은 말을 올바르게 받아들이고 순종해야 되는 겁니다. Тийм учраас иш үзүүлгийн үгийг маш сайн ялган зөв сонсож тэрхүү зөв үгийн дагуу үйлдэн амьдрах хэрэгтэй байна. 그래서 예언이 있었습니다. 그때는. Тэр тухайн үед иш үзүүлэг гэж 지금은 байсан. 성경이 완성됐기 때문에 예언이 따로 있는 게 아니에요. Харин одоо Библи бүрэн бичигдэж дууссан учраас тусдаа тиймхүү иш үзүүлэг зөгнөл гэж байхгүй. 자, 그리고 이제 데살로니가전서 제가 빼먹고 얘기 안 한 부분이 있죠. Тэгэхээр би 1-р Тесалоник нэг үлдээсэн нэг үг байгаа шүү дээ, тийм ээ? 자, 4장 13절부터 4-ийн 13-аас 5장 11절까지 제가 말씀을 안 했어요. 5-ийн 11 хүртэлхийг би хэлээг байгаа. 자, 이 부분은 예수님의 재림을 기다리는 성도의 올바른 모습을 얘기하고 있는 거예요. Тэгэхээр энэ хэсэг маань өөрөө Есүсийн дахин ирэлтийг хүлээж байгаа тэр итгэгчийн зохистой дүр төрхийг хэлж байгаа. 데살로니가 사람들이 정말 이 먼저 죽은 사람들 아마 핍박을 받아서든 병으로든 죽었던 그리스도인들이 있었던 것 같아. Тэгэхээр Тесалоникчуудын хувьд ч гэсэн хавчигдаад ч юм уу, өвчнөр ч юм уу төрүүлээд өөд болсон хүмүүс дунд нь байсан юм шиг байгаа. 그들은 어떻게 될까? Гэхдээ эдгээр хүмүүс яах вэ? 땅에 묻혔는데.
газар булчлаа. 부활 때는 어떻게 될까? Дахин амьлалын үед яах юм 예수님 бол? 다시 오실 때 어떻게 될까? Есүс дахин ирэх үед яах юм бол? 정확하게 그걸 설명해 준 내용이 없었던 거예요. Тэгээд түүнийг нь тодорхой нөгөө тайлбарлаж өгсөн агуулга байхгүй байсан 그래서 байна. 바울이 그걸 정리해 준 겁니다. Тийм учраас Илж Паул үүнийг нь цэгцэлж өгсөн 4장 байна. 13절. 4:13. 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니. Ах トゥ нараа нойрсогчдын талаар та нар эс мэдхийг бид хүсэхгүй байна. 예. 그러니까 죽은 자 먼저 믿음 안에서 죽은 자들이 어떻게 되는 거에 대해서 너희가 꼭 알아야 된다 그렇게 말하고 있는 겁니다. Тийм учраас итгэл дотроо төрүүлээд нойрсон хүмүүс нь дараа нь юу болох вэ гэдгийг та нар зайлшгүй мэдэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그러니까 막 죽고 끝나버리면 슬퍼하잖아요. Тэгээ үхэл дуусч байгаа бол гонигтай ирэх штэ тийм ээ. 근데 슬퍼하지 않게 하기 위해서 정확하게 부활에 대한 말씀을 전해 준 겁니다. Гониглож гашуудахгүй байхын төлөө тодорхой дахин амьлалыг хэлж өгч байгаа. 14절에는 14-д 예수님이 죽으셨지만 부활하신 것처럼 그들도 부활할 것이다. Есүс өгсөн хэдий ч амьлсны адил тэдэж амьлах болно. 그리고 주님이 오실 때 그들도 올 것이다. Тэгэд эзэн ирэх үед тэд ч хамт ирэх болно. 그러니까 이 그 예수님이 이 천국이 그 하늘에 공중에 재림하실 때 그때 먼저 구원받고 먼저 올라갔던 사람들 다 거기 같이 오는 겁니다. Тэгэхээр Есүс дахин ирээд агаар мандал залран ирэх үед нь аврагдаад өөд болсон тэдгээр хүмүүс ч хамт бууж ирэх нэ. 그리고 16절에는 육체가 일어나고 Тэгээ 16 дээр нь нөгөө бие махбод нь амьлаад. 그러니까 영혼은 먼저 예수님 앞에 가 있죠. Сүнс нь эхлээд Есүсээр очсон байгаа штэ. 근데 천사장의 소리가 날고 예수님 공중에 재림할 때 육체가 같이 영혼과 결합돼서 예수님을 만나게 될 겁니다. За тэгээд бүрээн тэнгэр элчийн бүрээн дуугаар нөгөө бие махбод нь ч гэсэн амьлаа сүнстэйгээ нийлээд Есүстэй хамт ирэх нэ. 주님이 다시 오실 때 먼저 죽었던 사람들도 다 같이 오는 거예요. Тэгэхээр эзэн дахин залран ирэх үед 그리고 дөрүүлээд өөд болсон хүмүүс хамт ирэх нь. 그리고 17절에 있는 건 살아 있는 사람들도 이제 변화돼서 주님을 맞이하죠. За тэгээ 17 дээр ч гэсэн амьд үлдсэн хүмүүс нь ч гэсэн өөрчлөгдөөд эзэнтэй уулзаж байгаа үстэй. 자, 4장 18절입니다. 4:18 이 여러 말로 서로 위로하라. Тиймээс эдгээр үгсээр бие биенээ тайвшруул. 그러니까 그 전에는 데살로니가 사람들은 죽은 사람들 어떻게 될까? Тэгэхээр өмнө нь Евдний Тесалоникийн хүмүүс өгсөн хүмүүс нь яах юм болоо? 근데 이 말씀을 통해서 그들이 죽은 게 아니구나. Гэт бэжэд энэ үгээр дамжуулаад тэд өгсөн юм биш юм 그들은 байна. 다시 만날 것이고 다시 오는구나. Бид дахиад уулзах юм байна, иргэн ирэх юм байна. 죽은 사람 때문에 슬퍼하지 않게 그렇게 해준 겁니다. Өгсөн хүмүүсээс олж гашуудахгүйгээр тийхүү хэлж өгсөн баха. 그리고 주님의 재림은 도적같이 오신다. За тэгээд эзний дахин ирэлт нь хулгайч мэд ирэх болно. 5장 2절부터 4절까지 그 내용이 있죠. 5-ын 2-оос 4 хүртэл тэр агуулга гарч байгаа тийм ээ. 그리고 5절 6절에는 그러니까 깨어 있으라. Тийм учраас 5-6 дээр тиймээс сэргэг бай. 6절에 6 дээр 마지막에 오직 깨어 근신할지라. тэгэхээр тиймээс сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. 그리고 5장 8절에는 이제 전신갑주를 취하라. Тэгээд 5-ын 8 дээр нөгөө бурхны өвч зэвсгийг ав. 여기 이제 에베소서 6장에 있는 내용보다는 이제 그 조금만 얘기했지만 어쨌든 이 그 준비하고 기다리고 있으라 그 말입니다. Тэгэхээр Эфес 6 дээр гарч байгаагаас жоохон өөрөөр хэлсэн байгаа хэдий ч ямар ч ихсэн бэлэн бай гэсэн үг. 자, 그리고 5장 10절입니다. Тэгээд 5-ын 10 10절 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Бид сэрүүнч бай, унтсанч бай, өөртөө нь хамт амьд байхын тулд тэр бидний өмнөөс өгсөн юм. 자, 이 말은 한마디로 말하면 예수님처럼 살라 그 말입니다. Тэгэхээр нэг үгээр хэлбэл Есүс шиг амьдраа гэсэн үг. 예수님과 함께 자든지 깨든지 살아라 그 말이잖아요. Тэгэхээр ерөөсө унтсан цэрсэн ч Есүстэй хамт амьдраа гэсэн үг. 예수님처럼 살라야. Есүс шиг амьдраа л гэсэн үг байна. 그래서 우리 예수님이라면 어떻게 하실까? Тийм болохоор Есүс байсан бол яах байсан бол 우리가 어떤 뭐 누굴 만나든 어디를 가든 우리는
예수님이 어떻게 하실까 그 생각해야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн хэн нэгэнтэй уулзахдаач, ийш тийшээ явахдаач Есүс байсан бол яах байсан бол гэж бодож үзэх хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 1장 3절입니다. 1장 1-ийн 3, 1장 3절 1-ийн 3 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Бидний бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдөлмөр хийгээд эзэн Есүс Христэх найдварыг чинь тууштайг байн сандаг. 자, 이 말씀 중요한데요. За энэ чухал үг байгаа. 자, 믿음의 역사와 Итгэлийн үйл, 사랑의 수고와 хайрын хөдөлмөр, 소망의 인내 найдварын чинь тууштайг. 그렇게 돼 있죠? Тэгж гарч байгаа зү? 그러니까 이 믿음, 소망, 사랑을 얘기했어요. Итгэл, хайр, найдварыг хэлж байна. 그죠? Тийм ээ? 근데 믿음은 반드시 역사가 일어나야 돼. Нэг итгэл гэдэг зүйл маань гарцаагүй үйл тэрхүү ажил явагдах хэрэгтэй 그러니까 хань. 마음속에만 있는 게 믿음이 아니다 이거예요. Ганцхан зүрх сэтгэл дотор байгаа чинь итгэл гэсэн үг биш. 믿음은 행함으로 나타나야 되는 거야. Итгэл маань үйлс болоод ил гарах хэрэгтэй. 믿음이 있다 그러면 변화가 돼야 되는 것이고 Итгэж байна гэвэл өөрчлөгдөх ёстой. 믿음이 있는 것을 행함을 통해서 보여줘야 되는 거예요. Итгэж байна гэсэн итгэлээ үйлсээрээ дамжуулан харуулах хэрэгтэй. 그러니까 아브라함이 믿음으로 의롭다함을 받은 건 창세기 15장이에요. Тэгэхээр Авраам итгэлээрээ зөвтгөж байгаа нь Эхлэл 15 дээр гарч байгаа. 근데 믿음으로만 의롭다함을 받은 게 아니야. Ганцхан итгэлээрээ зөвтгөгдсөн юм биш. 창세기 22장에 그 믿음을 행함으로 보였을 때 의롭다함을 받는다. 또 그렇게 돼 있단 말이에요. Тэгэхээр итгэл 22 дээр тэрхүү итгэлээ үйлсээрээ харуулах үед зөвтгөгдсөн гэж дахиж гарч байгаа. 믿음이 있고 행함까지 나타나는데 시간이 걸렸지. Тэгэхээр итгэл байна. Тэгээ үйлс болгон гаргах хүртэл мэдээ цаг хугацаа орсон байгаа. 그러나 행함이 반드시 따라야 믿음은 진짜 믿음이 되는 거예요. Гэхдээ гисэн ч гэсэн энэхүү үйлс гарцаагүй дагж ижил энэ итгэл маань жинхэнэ итгэл байгаа. 난 믿었다고 말하는데 Би итгэж гин гэд ярьж байна. 교제도 안 나오고 Нөхөрлөлдөө очихгүй. 그리고 온갖 죄를 짓고 Тэгэл бүх төрлийн гимнүглийг хийгээд 도박을 하고 мөрөөдө тоглоод 뭐 간음죄를 짓고 завхаарлын гим хийгээд 그게 무슨 믿음이야? энэ ямар итгэл вэ? 거짓말이지. Худлаа ярьж байна. 믿음은 반드시 밖으로 그 믿음이 결과물로 나타나야 되는 겁니다. Тэр итгэл гэдэг маань гарцаагүй гадагшаа тэрхүү үйлс нь үр дүн болж гарах хэвээр. 그리고 사랑은 수고가 있어야 돼. Тэгээд энэ хайранд нь хөдөлмөр байх хэвээр. 사랑한다고 말하는데 사랑을 표현할 수 없다면은 그걸 증명할 수 없다면 그건 가짜 사랑이에요. Хайртай гэж хэлжээ түүнийгээ ингээд илчилж харуулахгүй байгаад байгаа чинь худлаа хайр гэсэн үг. 하나님도 우리를 사랑한다고 말로만 하신 게 아니죠? Бурхан биднийг хайрладаг ганцхан үгээрээ хэлсэн юм биш тийм ээ? 죽기까지 사랑하셨으니 Үхэл хүртэл хайрласан. 사랑을 내 안에 있다면 그 사랑이 수고를 통해서 다른 사람에게 전해져야 되는 겁니다. Тэгэхээр миний дотор хайр байгаа бол тэр хайр маань хөдөлмөр болоод хэн нэгэнд гарах хэвээр. 그리고 소망은 반드시 인내를 갖고 오게 되는 거예요. За тэгээд найдвар нь гарцаагүй тууштай байдал тэр төвчээрийг дагуулдаг. 우리의 소망이 확실하기 때문에 그 소망을 기다리게 돼 있는 거야. Бидний найдвар баттай учраас бид тууштайгаар хүлээдэг. 그래서 이 3절 이 말씀을 자기 자신의 신앙에 한번 잘 적용시켜서 묵상을 해봤으면 좋겠습니다. Тэгэхээр 3 дээр гарч байгаа энэ ишлэлийг өөрийнхөө итгэлийг ингээ бодож үзэнгээ илүү сайн тунгаан бодож үзээсэй гэж хүсэж 자, байна. 마지막 Сүүлийнх 데살로니가전서 5장 27절입니다. 1-р Тесалоник 5-ын 27. 5장 27절 5-ын 27. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Энэ загтлыг бүх ах トゥ нарт уншиж өгөхийг би та нараас эзнэр гуйж байна. 자, 바울이 명했죠? Энэ дээр Илж Паул ингээд тушааж байгаа. 명령했으니까 이제 반드시 지켜야 되는 거야. Үүнийг одоо тушаасан учраас зайлшгүй сахих хэвээр. 그리고 이렇게 말한 겁니다. Тэгээ ингэж хэлж байна. 이 편지를 모든 형제가 읽게 해라. Энэ загтлыг бүх ах トゥ нарт уншиж өг. 지금 여러분들에게도 Та бүхэнд чинь 모든 성도들도 бүх итгэгч нарт 그러니까 전 교회 역사 2000년 동안
이 바울의 데살로니가 전서는 모든 성도에게 읽혀진 거예요. Тэгэхээр энэ чуулганы 2000 жилийн түүхэн донд энэхүү Илч Паулийн бичсэн Тессалоник ном нь бүх итгэгч нарт уншигдсан байгаа. 그리고 그 말씀을 순종하고 살게 한 겁니다. Тэгээснээрээ тэрхүү үгэндээ дуулууртаагаар амьдруулсан байна. 그래서 여러분들 이제 스스로 데살로니가 전서를 읽으면서 데살로니가 교회의 특징이 무엇인지 다시 한번 찾아봐요. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн дор бүрнээ 1-р Тессалоник номоо уншингаа тэр яг тэр чухал өгж байгаа сургамж нь юу вэ гэдгийг сайн онцлогийг нь бодож үзээрэй. 아, 데살로니가 교회는 이랬구나. Тессалоник чуулган ингэсэн юм байна. 여러분들이 기도하고 묵상할 때 성령께서 가르쳐 주는 게 있어요. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө залбираа тунгаан бодох үед ариун сүнсний зааж өгдөг зүйл байдаг. 그때 성령이 계셨잖아. 데살로니가에. Тэр үед Тессалоникт ариун сүнс байсан шүү дээ. 그분이 우리가 정말 알고 싶어 하는 것을 가르쳐 주신다니까. Тэр нэгэн бидний үнэхээр мэдхийг хүсэж байгаа зүйлийг маань ухааруулж өгнө. 아, 그랬겠구나. Тэгсэн юм байна. 그들은 이렇게 믿음을 지켰구나. Тэдгээр хүмүүс ингэж итгэлээ сагсан юм байна. 원하는 자가 깨달을 수 있게 해주시고. Тэгэхээр хүсэж байгаа нэг нь л ухаарч чаддаг. 그래서 여러분들도 그 데살로니가에 주신 이 편지의 말씀을 잘 지키면서 신앙생활을 하시면 좋겠습니다. Тэр Тессалоникчуудад илгээгдсэн энэхүү захидлын номыг та бүхэн ч гэсэн илүү сайн сахин амьдраасай гэж хүсэж. 여기까지 말씀드릴게요. Үгээ энэ хүртэл орё. 예, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирая. 우리 주님, 그 옛날 데살로니가 교회가 어떤 믿음을 갖고 있었는지 함께 배웠습니다. Бидний эзэн минь тэрхүү эрт дээр үе Тессалоникчууд ямар итгэлтэй байсныг бид бүхэн хамт сурлаа. 우리도 이 말씀과 믿음을 본받게 해 주시옵소서. Бид бүхнийг ч гэсэн энэхүү итгэлээс энэхүү үгээс суралцаж чадхад та тусалж өгөөрэй. 더러운 세상에 썩히지 않게 해 주시옵소서. Энэ бохор заваан ертөнцид холилдохгүй хахад туслаарай. 하나님의 뜻이 우리의 거룩함임을 우리가 알고 있습니다. Бурхан таны хүсэл бидний ариун байх үлээ. 이제 우리는 주님이 공중에 오실 날을 가까이 보고 있습니다. Одоо бид бүхэн эзэн таны агаар дээр залран ирэхийг маш ойроос харах гэж байна. 깨어서 주님을 맞이할 수 있게 해 주시옵소서. Илүү сэргэг байж эзэн таныг хүлээн авахд туслаарай. 그리고 주님 앞에 설 때 잘했다. 그 칭찬의 말씀을 듣게 해 주시옵소서. Тэнхүү эзэн таны өмнө зогсох үед сайн байлаа хэмээх тэрхүү магтаалыг сонсож чадхад 우리 형제 туслаарай. 자매들 가족들에게 주님의 백성으로 부끄럽지 않게 이번 차강사를 보낼 수 있게 해 주시옵소서. Манай ахын дүүс нар маань эзэн таны хүүхдийн ёсоор ичгэвтэргүй дүр төрхөөр гэр бүлийнхнийхээ өмнө энэ жилийн цагаан сарыг өнгөрүүлж чадхад туслаарай. 주님의 교회 귀한 일꾼이 되도록 도와주시옵소서. Эзэн таны чуулганы эрхэм ажилчид болоход туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа.